KCU, Karen Confederate Union, America, USA. Contacts 202-718-1712 and 402-215-6494. Date December 1st, 2023. Welcome, Karen refugees, to America, USA. We would like to express our gratitude to President Joe Biden and all government authorities because you are filled with composure, love, and compassion for the Karen people. You have begun to welcome the Karen people, the refugees, into your nation again. Because of this, our lives are protected, we become successful, and there is growth in our lives. We are fulfilled. We have growth in our understanding, and we become good citizens, not only to help and give back to America, but also to help our own country, Gotule, and our people who are being persecuted. We can't thank you enough for everything you've done for us. We are overwhelmed with gratitude to you, from the representative of the Karen people. Golagi, nilagi, halagi, nalagi. Yipokulu kunyapole etamitato. Kuna trat maluga chituga lora la pokulu toto lulutri pakele. Mo Creole pleda ni tata. Gehes sonne buena pue kunyapo. Lema kunyapo atama pa. Goga de. Mi peta shugi shuwa balatane la. Dada kudonya ini yika paplada wara. KCU. Ale babarala. Le batwelo dada. Go America abadu. Ketu lo wara pua bako bakhe. Pua deko wa poti dipane la. Kwe wadi i. KCU. Kenyo si lokhu. Sipu kare. America USA. Ta seklonogi. Ki wa ki. Nui de kho. De nui de ki. Duriswa. Lui wa ki. Ki de ye. Khu ye kui lui. Muni. The chikila by the thaw. Ki to kisita. Tatu lomu. Kenyo pwa bako bakhead pa. Su. America. USA. Percy blue ba. America. Go Joe Biden. Do apado kele. Hudo atipo ko podpa. Thume pwale odo. Da do thu do tha. Da et da tha kenyo. Powe kenyo podpa. Ako. Kei thu sa tot dulo mukado. Powe kenyo pwa bako bakhe podpa. Le thu ti thu kopu. Me dito. Peta o mu. Peko obi obu. Ke leto. Ke do to. To. Ke opwe. Ke thi to ba to. Da ku baku thi. Da nupu napu. Da akelu. Da keto tipo kopo le agi. Dito kemase. Go America. Amenya. Me dito. Bekemase baki siko. Beti beko. Ko thule. Da pepwa kelu. Kenyapole abata ma tho o te pani lo. Pesi blu thu de le bani lo. Puedo ta si blu si pu thu dodo a. Le kenyapo kele kisa. KCU. Kenyo su lo khu sepo. Kere American. Awe ne me wera. KCU. Ale babara lo le. Kwe higi babara. Ko America ko khodit pha dapat me ko ke la pu kuine KCU ta kare karo da apa ba mumbada da pa mat ko da phodit pha da kamlu awale he malak po wada bakhara ko kho Just W Bush le hit ala ka po le ba thwe ba khala da tu lo wada pwada po ke nyop phu le po ba ko ba khe de ko pu ti de pha tu me be he over phe I da pati ba le po ke nyop phu ti de pha ne me auto sa auto phu ti phu ta le he do da ba phe I ti de pha da le he o phle da ba phe I ti de pha ne o
badagiro ta khwetaya o badagiro ta nupu napu ta tinya napu ta kubaku se akhuro pesiblu badake ko USA akona de pha do a padu pwa do tipo ko puti pha letane akhuro KCU ta kurikro kunyo su lo khu phukru ta kurikro thoito bobara lo chot khu tha wada hegi hibawara ko America ko khu padu tipo ko pol du lo wada pwera kunyo pho le polo ba ko ba khe de ko puti de pha ni lo lukhi yog su ge wada pola ko da le klikla le eta meta to ti de pha ko ga de mi pata chu ba lo ta ni lo w lo